sedereng titian matur-atur ngiring santukan sampun panemane galah nalaring dari jero mangku ring ajeng niki sampun ngastawu niki sejaronan pemagi demugi ide sesunan sane mlinggo-mlinggih ring priangan ngajan niki mempice pemagi manut niki ring sejeronen napi sane sampun kesungkemen niki ring sejeronen titiang maduwe keluarga adi bapul sareng sinami. Nggih minapta wonten aden titiang kari ring sisi terus ngeranjing memang nggih santukan niki pemargi bari karamu niki jadi lantunan titiang sub semaneng manah atau titiang niki majeng ring ratu idona lingsir sane banget ratu suci sane seperti titiang dan jero pendesa saha perjuru makasami sane persidero ring kanyakan niki sane banget kesulian titiang dan PHDI kanggan niki ring Pak Nyoman Darke Yase sane banget nang kesulian titiang asapun ikan ala ring dari jero mangku sareng sinami kendali titiang sane wau sane meraga suci sane suci titiang asapun ikan ala niki ring jero klian Banjar sane sampun presida rauh ring kanyakan mangkin puniki nalar sane sane titiang nalar ring semeton titiang adi-adin titiang beli-beli titiang makasami lanang lan istri sane presida nyarengin ring sejeronin parikrama galah semang puniki sane banget kesumahan titiang sedereng titiang matur-atur ngiring tersurut-surut ngerstiti bakti majeng ring ide susunan sane melingga-melingih ring priangan iki demogi napi sane pacang dados paridabdab utawi parikamkam ring sejeronin galah sane becik puniki presida ngemangguhan pemagi sidani don medulur untuk pangastungkar Om Swastiastu Ratu Idona Lingsir sane meraga suci sane suci titiang ring kanjakan puniki titiang lunas agung sinampura kepertama ide penyapu penyangre genah kuentan nyane sakadia sapuniki dalam perjuangan titiang sareng sinami ika kirmawina titiang ngangganin niki keluarga titiang puniki pri banget titiang puniki lunas agung sinampura sapuniki nalar ring sejarah pemagi puniki titiang nunas galah jero pendesa saha perjuru sareng sinami ring kanyakan mangkin puniki mangde nah wenten ring sejeronin napi sane dados parikamkam puniki belin titiang puniki ring sejeronin nyaksi maliki bos minapto ring sejeronin pemagi napi sane dados bebuat utawi napi sane minapto dereng pacu utawi pastike antuk maliki bos titiang lunas ngiring maliki bos niki pada saling dagingin nah sapu dikenalan niki ring ratu niki sudah titiang maliki bos mangde presida mepice manut niki ring sejeronin titiang nenten uning niki siaptin niki nenten ya maliki bos mangde ledang ide mepice pemargi manutin niki napi sane sampun sadokno niki ring jero mangkun titiang belin titiang niki majang ring ratu niki ring griya sapunika nah nika sane tunas titiang nah mungkin sampun nika ring galah makin puniki titiang nenten kueh niki matur nah santukan niki maliki bos nalar niki ring dani jero desa ngangganin desa adat niki makeh nalar pemargi mangga sami-sami presiden memargi nah titiang lunas ring galah mangkin puniki minapte niki titiang ijen demun galah niki ring dani jero desa nah selaku ngangganin desa adat kita demun maliki bos riwes punika titiang niki galah puniki nusrah ring Ratu Idona Lingsir napi-napi sane dados paridabdab titiang puniki mangdani sami pada uning nah desa punika dikiring sejeronin sane presida uning titiang sapunika nah saantukon sapunika mungkin galah atau titiang niki majang ring dani jero desa terus gitu. Berarti sukses untuk galah Om Swastiastu duit Lingsir sane subaktin titiang pengenalan ring dani mangku makasami ring pura riki ada sane suci titiang
makasami sanesip derau dalar mang titiang tangyane dikiring pengempon tiang ten kuning niki Wastan Pura niki sane wang titiang Dukosari dan niki ning keluarga menawi sampun pasti kuning dan niki durung istilahnya kesopiah ring keramo biasanya wali tiang nada ino makin iki kadi ulaman sana wonten ring kantor jadi ngajen ngarianin prasasti kan mereka di punika yang wonten prasasti jadi makin ngarian prestasi menawi wonten pendukung utama niki nabi wonten nabi prestasi yang selain yang ada di lontar yang terbaru niki sumber awalnya nabi niki mangga jelas niki gitu. Kalau iraga sing ada sumber awal mungkin hanya berupa cerita kemanten mangga pasti ke Dukosari niki berasal dari nabi prestasinya sana prestasi sana wonten mangga ten benyang pungkuran nabi asane na alit-alit kelimpungan niki gitu. Niki wantah yang dimakin di surat niki di lontar niki kan wantah untuk nuntun na alit-alit sira kemanten triki gitu. Doane akeh niki pelebahan pura ejen utama karena niki kelihatannya jajar komerinya cara na alit-alit kena niki tidak ada yang pokoknya yang mana. Kadi punika yang lunas oleh jebos dan alingsir nalar mangga ngiken tunjuk dua mangga patut anduk di yang benjangan wenten kramo jagi wenten metaken nika mangga patut anduk di tiang nyawis kita alingsir di tiang dan akeh atur kali punika di tiang pemekasnya niki keluarga besar iki pengempon ring Pura Dukosari niki malih jebos nabi daging cakepan niki mangga becik ngirang mangga wenten angin sepat siku-siku nuntun na alit-alit kebenjangan masih ada istilah banapat gitu. Irago jani banapat nya kang panah banapat gitu. Dadi sing ngagawe bin bedo kitu jani ngelah irago sing lantas irago ngelah bakalan sing dikene dikedo nah mangga ten sekati punika. Kali punika dumon menawi wonten iwang atau titiang-titiang lunas Agung Pangpura puputan titiang untuk pramosan. Om Santi. Ini semua jara Indonesia napi sana kewedaring dari jara Indonesia sana wau puniki wantah patut mendaking sekali sa punika nah utamanya niki adik-adik titiang belum titiang niki bengang pungkur iraga meduwe waris niki sareng sami mangda kebenjang bungkur niki sami tatas ngenten ge sampun jo ada pelinggih apa ada anede kan ngenten bang sami jak mending ngenten ge nah sapunika nah santen sapunika makin titiang lunas numun niki ring galah ratu idona alingsir jagi picayang titiang galah manut niki ring tuntunan sanes sampun kebejo suksema. Ring pumuruhan yang ngatur titiang bekas mungkin sanuang yang titiang dan ini mengikuti berdesa sani mudah menjaga kondisi asa berikut aler ring pare mengalo hadap dinas maka semuanya asa berikut aler ring dan jerumangku sani dados ngatur ayah ring pura iki sapunika taler sepon titiang maka sami ring pemong ring pura iki sepung ruani ngatur titiang kaping ajeng dan lali titiang ngiring para sepon maka sami pemekasan gede mudani jaga triki iring titiang mungkin nunasi cering itu berdara ring jaga truwe melantaran aduk pengastung kami iring kami Om Swastiastu. Aingi ring para
semeton titiang nakes namanya. Sekali pengendikan dari jero gede punika dikau pasti kepisan patut. Napi mawirana sapudika yang sapunapi malejo bos-bos hani wenten munguh dengan sejeroning prasasti utawi Raja Purana pudiki sari kesurah pudika ngiring pikayunin asa pudika taler ngiring medalan pikayun taler daging saling dagingin waluyane titiang pudiki sedurung titiang wacan titiang tenunting pudiki ring kenah linggih ide betara ring puro riki utawi ring jagat druwi puriki taler titiang tenunting saking wonten dasar titiang saking nedun lontar sane wenten ring ajeng idolani Markus Namian sane wenten riki jadi wajen titiang beres bos punika dan wenten tios uit puniki dane jero mangku rauh ring titiang asa punika taler sekuwenten semeton sane nyarengan saking sesetan punika taler titiang tenuning niku sangkana mina bida Sangyang Widiwasa sane mlinggo-mlinggi ring luhur niki nginterang pemargi sida titiang kecunuk ring napi ring semeton druwi utawi dane jero mangku sane ngatur raya ring pura iki ritambengan sakade kecunuk atur titiang rika ring griya Blayu punika napi dadosne dan wenten sapunapi sapuniki ngedikayang aris kawenten pura puniki napi terlantar sapunika risampun pura niki terlantar titiang dalar dan sida antuk ngaturin napi mawen sapunika duaning genah titiang tenuning riki napi malih kadi mangkin puniki duh berbeda kesampun perubahan saking zaman sapunika saking wandan ditambangan sekuwenten pengenika dane jero mangku sareng semeton punika sane rauh ring titiang sapunika dadosne titiang indayang titiang adalah titiang duaning kadi worti taler titiang tenuning leluhur titiang dumun punika dados sekretaris ring dalem gel-gel dumun sapunika dadosne pada zaman Belanda lontar-lontar nika sami kamil sakiwanten lontar sedau tukang penat Bali punika rauh kebelambangan pesuruhan punika titiang ambal sakiwanten lontar punika tenuningan titiang karena lontar nika metanem masa punika ring tanah iya neng nafsu punika lontar punika metanem sinahipun berat sakiwanten dan mensuektin napi mawina sapunika wenten kendala-kendala saking banyak titiang utawi sanes tios-tiosan nikolah sani membongkar lontar mengko sami sani wenten ring griya Blayu sani sungsung siwi titiang puniki rauh niki dadori nambangan sapunika wenten saking 2000 berkembang wenten prasasti utawi sani panti-panti pura dangkayangan saat kayangan punyungsung jagat punika sampun pastika menak nyepih nika wenten 90 panti saking wonten di sejauh 90 panti nika taler wenten aturun titiang puniki titiang terus terang wonten matur kesengsayon kecurigaan saring semeton titiang sani 90 panti utawi sani wau penjangjaken akeh taler saking purbakala Nusa Tenggara taler ngerauh ke titiang saking napi parisado akeh ngerauh ke titiang karena napi karena dan mungkin lontar punika wenten kantun tilah sapunika saking wonten ditambangan sapunika titiang dumun pada tahun 2000 punika yakti punika lontar punika becik kantun tilah dan wentenipun napi dan wentenipun berat saking perkembangan ika taler wenten napi permasalahan aris permasalahan patal desa ukuran puri-puri nah nikilah ricuh dados sering banyak pemekas titiang menuwi desa puniki di kecamatan sani mawasta desa Kuum nglawan desa Batang Nyuh asa punika nika permasalahannya sampun hampir 30 tahun tan taler presida puput dados napi dados rauh ring titiang ngerada sukat haris dadori tambang suka-suka nika wenten kekenian saking wonten
dan presiden puniki percaya sapunika dados maju ke pengadilan. Niki atur titiang mriyo sedurung titiang matur mangluning ring dasar titiang aturan sakewenten niki sakewenten niki boyo yen patut pikayu dan pisan sedurung pekayun duaning angge niki awet pepalaran angge pacar suwi sapunika. Nah disampun harus maju ke pengadilan punika dados napi bakte lontar sukat punika sane mewasta lontar gening dalu sapunika. Nika wenten sukat-sukat desa, jastu sukat gel-gel, sukat becutan, jastu sukat nepi puri-puri nika wenten. Nah, nikolah ambil sane 5 lemar saking nomor 45 sampai 50 sapunika. Niko harus bakte ke pengadilan sane wacen punika dosen unut niki. Dosen unut sareng 5 niko saning artos sareng 3 saning wacen sareng kalih niko saking griya klumpung saning wacen. Disampun dalam maju ring bupaten daler menang mendasar untuk lontar punika. Lontar punika konten bakte. Dadosne lontar niku malih dan puas puniki. Desa saning mawasta kuwum puniki maju berkiring nepi ring provinsi daler lontar nika konten ke wacen untuk dosen punika. Daler ngumulih kang daler. Dan puas sering provinsi maju ke Surabaya, dados sampun maju ke Surabaya, dados nepi daler lontar niku wacen, dadosne mopi kulih puniki. Dan harus puas sering Surabaya, masuklah ke puniki ke Jakarta ke Mahkamah Agung sapunika. Masuk ke Mahkamah Agung puniki daler lontar niku wacen, daler nepi mopi kulih menang dalam pengadilan. Nah disampun menang di dalam pengadilan niki nikilah titiang dibanjiri kaping nepi mahasiswa uti hakim punika karena curiga lontar puniki sepatutnya tenbentar lontar dilah niki rauhlah Mahkamah Agung puniki ring genah titiang ring griya Blayu titiang ngeladenin punika hampir 1 bulan puniki ngeladen mahasiswa wartawan asa punika daler dosen asa punika dados nepi niko dicek aris ring Mahkamah Agung puniki lontar niko antuk alat. Dicek puniko sane mo 90 panti sami kecek karena kecurigaan maka sami rauh lontar niki sane tedon titiang kecek daler. Daler yakti puniko lontar niko dan yo napi dan yo pekaryan makin sapuniko. Nah mungkin yang presiden sapu napi pekayun rulik dan titiang ten yang kepurun dia tuh kalau sapu niko nak sami pekayun niko menyakin dan titiang pekayun niko menyakin dan titiang pada kadi yunan menapi yunan pun niko yang jalan yang sampun pekayun rulitan pasti kau sapu dan presiden memaki ya sapu niko. Nah mungkin titiang aturin asapu niko soko wenten yang lontar-lontar sane napi sane wenten dari griyo sane sungsung siwi titiang rauh sane niki sumer niku niki sampun pasti ke saking Mahkamah Agung alat sane nurkseyang disampun alat sane nurkseyang punika murti ke Belanda asapu niko niki atur titiang angge titiang matur angge titiang dasar matur dan titiang dados napi rauh ke Belanda rauh ini titiang orang-orang Belanda niki sareng putus gaib punika saking kapal sareng saking 1000 pati wastani puniki. Dados nama nika taler sapunika diperiksa sami lontar-lontar punika dados napi orang Belanda sareng kutus diri punika dados nipun sapuniki akeh titiang regei dadosne nika duaning Belanda nika sampun nafsir lontar-lontar di Bali niko sampun kelas jamil pada waktu sekitar abad 17-18an punika masuk beriki. Sedangkan kandun lah lontar niki malih 50% asa punika baosipun. Nah dados napi asa punika disampun asa punika dicek aris lontar niko malih kembali dadosne yakti kadi cek-cekan Mahkamah Agung puniki. Nah disampun asa punika aris niko titiang icene kenang-kenangan. Titiang icene kenang-kenangan permata giok titiang terus terang puniki yen matur dumun boyo aja titiang yen pacang napi pacang mudurin para semeton makosami iki nenten titiang terus terang puniki. Dadosne icene titiang permata giok puniki batu pakai titiang punika ukuran 20 kali 20 persegi niki tinggi 30 cm.
Nah niku permata niku kakek titiang ujang memang kini niki berana apa dan titiang niki bahwa Bali niki mangluk kantun bersinar. Karena napi, karena Bali niki akeh sani kantun terpencil, akeh ane kantun sesat kesapunika. Wenten hal ini niku sani wenten wacen wenten. Tidak, nah asapunika saka wenten ingin dasar saking dewi puniki saking wadet iwang patut daler titiang wau daler titiang wau umur 17.5 pemangkin puniki pastika daler titiang tenuning ring tahun-tahun sekian abad punika sapunika titiang cuma nepi titiang nedun bahwa wenten lah kutuh puniki ungasan rauh jimarang asapunika sani mungah asapunika. Nah niku nyen titiang dan daler nyen purun niki patut driki nenten saking wenten sago ane menyentuh kutuh jimaran ungasan uluwatuk gitu. Nah niku mawinen titiang presida aris napi nedun kadis saka wenten niki asapunika. Nah niku dasar titiang saking wenten bali bos titiang wacin daler ngiring pikayunan di sampun wusul punika yen ledang kangkat ngangi ya kami yang dan ngiring pikayunan sapunika duan titiang dan purun duan titiang umur meniki niki lontar puniki sampun abadan pasti kok titiang tenuni cuma titiang sida batas nurun asapunika inggih menika konten dumun atuh titiang puniki yang wenten kalah sanitiosan pengendara acara adosne puniki atur titiang ring pengintar cara sapunapi cara bumi sapunika galah puniki katur. Inggih suksema Ratu Idona Lingsir sanes sawu niki sampun makeh niki ring sejeronen indadosne puniki kan sejarah dan sapunika dana satu nggih sejarah asake wonten minato wonten niki ring jero bangku driki sene pecang mataken napi langsung sukselah ring ide jero desa Pak PHDI langsung nggih sapunika nggih aduh niki lontar niki kan wonten ring kriya anak titiang kakek tiang yo makin ragane ngariane lontar wajib makin gitu dan baru ketika punika dulu sidang wajib demun dan niki wonten lan pura niki keluarga amongan keluarga kami diposkan titiang mangga uning dalar dan kuning mantan wit pemargin itu tukuh kan ya yakti di Kuta Selatan cerita penglingsir nika nabi mawinang soroh brahmana nika ide bagus dan kewenangan ngarian kriya sedelok cekik lawen dan dapat darah berapa puluh ide tukuh dapat darah suwenene kalau lihat dan iwang 500 tahun mau dekat terus makin buruk ayusa 500 tahun ini dua hari sekali menikah wenten ada Riki wenten ring kecatu pas genahnya ring ke kupon mantun dia wenten ring kuduh nawi Riki wenten nak dukuh wenten ada dumon Riki tapi asal dukuh siro komandan dukuh siro Riki dan ada nak wenten nakeh dukuh segening wenten mari itu bos ikan jadi istilahnya mira komandan dumon makin ini kewenten ring berjulur di diaman tersuling dalam ceritanya kayak api dan dumon ia nerahang pemargi cerita dari ane ngempon diki kan keluarga diki kan apa pas apa ndak tu aneng akeh diki tu pura-pura kenten wewidian istilah nek kadah diki ya di pura tapi ane kan dong pendam wenten keneng-kenengan wenten diki dalam wenten diki padahal sesuai yang baru dari pendesa Pikalih mau diki Pikalih ya baru satu kali ya kali mangga benjang mangga patut tantu titiang dalam nyobiah adi pekejang pura bang catu nak kena niki maturan nabi wet niki nabi balik niki kan akeh jajaran pemirinya lumayan niki siro-siro wenten niki utara diki pas liu yang liu dan bedara kan liu jangan ligai gitu kehan rezeki rasa
Enggak dulu semua tuh kali menikah dulu. Baik, dari Gede biasa kali mengalami kesalahan bahwa ini kalah puniki sampun kepicu untuk titiang kados kalah puniki dunas titiang. Ingin nabagang makin waliang makin pacar kawin titiang. Oh, mau kena mas tu siwa, sada siwa, pramu siwa. Ini biasa katanya. Aimi, mami tanggal gure, susunan titiang, ide rumaga sang ngawisesa jagat tiga. Kadipurun titiang ngojah lingo-linggih sang rumaga yun. Mangno nenten kau podrawo tulah pemiti. Vesvani di Safita. Asa punika wiyakti kadi titiang purun mau sang daging lontar sami sampun kelangkung suci. Duri tani hitrama badram. Asa punika wiyakti mangno nenten kadi titiang dados entik damuh paduka betara nenten manguh ukodrawa keni ketipen alo Tamu asura iya butam sare badram casparlim. duaneng idu yati sami setatung ngemiji langkau taman yadian ring madya rauh ing nistane. Ias jadi tistani sarwapam janam. Punika wanta paduka betara sane ngawisesa ngamigilang daging jagat disami. Tesmai jaste iya make rupam. Asa punika yakti kadi subawan paduka betara. Ia sang niskalam ya suryam marham. Paduka betara meraga penyaksi sane wenten sekala jantos rauh ring niskala.
Ieu Brahmaning namu suah. Wanta paduka Bathara yati maraga tungil tanjo enten mangruwa. Ieu tikaning pangacamani ulun. Yati kadiasa punika daging atur pangaksaman titiang. Paduka Bathara yang mam. Kadiasa punika ris jeroneng pengastawan titiang melarapan antuk tamet sampun pasti ke tanpa resida ngenakang kayu. Soalnya gini loh, sarining haji. Duaning paduka Bathara sane meraga tutur utama sane kami jilang antuk palunguh Ida Bathara sane setata ngemit pada daging jagati sami. Halo, mandra, mudri, warkhari, sirat. Puni kemawinan mijil kadi saking paduka Bathara sane kekalih sane muasta ruminida sampun pasti ke meraga sampun. Waduh, roh kanika rating jana. Punika mawinan ledang suweca paduka Bathara mapaica rikiring jagati. Anu murhuke sang wus lepas. Punika mawinan presida raris ngardi ris jeroning linaning dadi utawi kami jilangan kita. Luputing wampire wah ya kabidi. Punika mangno presida dirga kayu luput saking kebanjanan. Muah sapa bigrakaning maler. Punika malih mangno nenten kaupud rawuh kesapu antuk lingo-lingi paduka Bathara sang rumaga pragman. Apa kerja tas menikang ra. Punika mawinan presida sarwa letik ring jagat presida nemurah arjun. Wardio tat petaka. Punika setata nemu kewerdi kepanyang yusun enten keneng kaputaka. Ana puasira keneng mangopo padawu. Punika sapusira sane patut katiwaken pupur rawuh antuk ida. Di sang mami wus paripurna. Duaning ida sane setata mapaica majeng ring prasida ngemargiang kautaman di sejeroning yusa. Anu kayu ning dirga yusa. Asa punika setata yatida nico yang ngemigilang kedirga yusan setata. Katekeng kula gotra warga kabeh. Rawuh keng parontek damuh ida sinareng sami punika setata kekemit antuk ida. Muas tu dek jagat diteu. Punika mawanan sida jaya ri sejeroning yusa ri sejeroning kaya wak manah sida parisuda. Puasang tabe iasto karo wus lamio. Punika raris mame tangalugere Ratu Paduka Bathara sane meraga sekalon sekala. Dening mukti kanthi ning carita. Sane mangkin pungelang punang carita kegentosen antuk kawitadua carita. Mungguh yang Haji Saraswati. Punika malingi kiri-kiri wiyati ring ide Sang Hyang Haji Saraswati sane kelangkung sampurna wiyati. Muang linganing srabrang Melayu berah pakropak. Punika rarisane mijil saking lontar suci ring genah idonesane utama. Anu ikang linganing Bali kuno iku.
Dok punika wonten lingo-lingi rikiring jagat Bali. Iya tanan waneh muwet kita dening sira prana sakidang yang duwi jenderal ngarang. Inyaning punika tanjo wonten liyan wiyadi kuwentenanida sang rumaga suci kuwentenanida wiyadi Kalinganing prasasti rawuhe nglingo-lingi para sastine sami. iya tan waneh lontar sira kidukuh sakti kutuh sari. Punika sane melingo-melingi ring lontar boyo enten liyan wiyadi idema parabi dukuh sari ring jagat kutuh. Duk warsa Ingyaning warsa utawi masone punika. tanan waneh warsa surya Punika tanjo enten liyan wiyadi ring masa surya. buluh Rauhing warsa buluh daksaka punika malih warsa daksaka. katekeng dewa. Punika rawuhing dewa. Iya wetikang duk kehaparan parang kanguni. Punika dok punika wiyadi ring parang-parang kebaos ring asang yang ngaji Saraswati. Iya tikang lontar prasasti dukuh sari. Punika wiyadi sane kebaos lontar dukuh sari boyo liyane. Woi kang tananone ring bukit kutuh awarahakeneng. Punika mawinan kuwentenanipun jenak kalingo-lingi riki ring bukit kutuh wiyadi. Iya kasiwi enggiri oblayu tengaran duk anguni. Punika mawit lontar punika kesungsung kasiwi riki ring griya blayu. Duk pemadegan sira sang nateng blayu. Rikala dok punika sepemadag sepenyenang itu Raja Belayu. Angin terkedaton blayu. Kuwentenanipun setatu angin risjeroning kedaton utawi puri Belayu. Juga dadi petengan iya dalem gel-gel yang ini. Kuwentenanipun wiyadi asih kumasih mawinan dados petengan ida dalem gel-gel. Iya ikang duk pemadegan ide dalam watu rengong. Rikanya kanduk punika wiyadi sepenyenang ide sang Prabu sanem parap ide dalem watu rengong. Iko ing warsa Ingyaning dok punika jantos ring warsane. Surya Punika warsa Surya. Margana Warsa Margana malih. Pandawa Rauhing masa Pandawa. lan Leng. Punika katekeng leng. Duk ike jagat Bali Pulindo mangeking kerta. Punika mawinan sepenyenang ida mawinan kerta lanuh wiyadi riki ring jagat Bali. Muang samo wet bet wang bang Bali Pulindo. Punika rawuhing wet-wet mewang bang jagat Bali. Muang para nato lan kesatria muang pedukuhan. Punika malih kesarengan antuk para nato utawi ida sang Prabu rawuhing para kesatriya sami. Kasuksera ing kedaton Melayu ngaran. Punika mawinan risejaraning lontare punika sami kapaja majang ring puri Belayu. Mapan jagat Bali Pulina keneng kaliuga.
Nabi kemawinan kapaicereng puri blayu riantokan keni kaliugo ya piri-kiring jagat Bali. Yo para dusta sampun sida manjing ikang jagat Bali. Nabi kemawinan nemu kaliugo riantokan pardusta utawi maling presida setatu ngeranjing ring jagat Bali. Iyo iko ing warsa juga. Punika yakin nemonen warsane duk punika. Warsa Surya, Punika masa Surya, gajah, punika malih warsa gajah, geni, geni malih lan bumi. punika rawuh ing warsa bumi.